kātahi nei te mahi uaua. Ko te whakaako i roto i ngā kura kaupapa Māori, ngā tau kua hipake, tai rano ki e nei rangi. Kua uaua te mahi, te whakarite-rite i ngā rauemi, te whaiwhai haere ngā wawata katoa o ngā whānau, o ngā mātua. Nō rea, hea tā koutou kōrero ki a heke a parata, te minita i ngā take mātauranga. Kei te tēpū koutou o te kāwanatanga, hea koutou kōrero ki aia? Kei te mōhiu ia ki tērā āhuatanga. E hari te mea ka tae te ki atu, me kime ake i te 2,000 kura māhita Māori, reo Māori nei, a pōpō, e kore e tae. Engari, ko te whakarite-rite, e ētahi huarahi kia tō mai i ngā mea e mōhiu ana ki te reo Māori, ki roto i tēnei mea o te whakaako. Ka mutu kia whakarahi ake te utu, kia noho mai i roto i te mahi kura māhita, kia kau e whai atu i te huarahi pēnā i a koe. Ka mutu kia whakapakari anora i ētahi o roto i ngā kura i te mea, i roto i ngā kura kaupapa Māori e nei rā, ko ētahi o ngā kura kaupapa, kaiako kura kaupapa Māori, i puta mai i te kura kaupapa. No era te tikanga ia ka noho tonu, te tumanako ia, ka noho tonu rātau ki reira ki te whaiwhai haere i tērā huarahi.